karon na ang last day sa registration sa exam sa KLT 21 para sa exam sa 2024. So ang ako lang masulti sa mga nakapasar sa naka successful sa registration is good luck sa inyong tanan guys. Dayon sa mga wa ka failed sa mga pag-register, kanang padayon lang gihapon good ug kanang sa tawag ani sa imong pangandoy kay dili good para imo hapon karon nga exam siguro. Kung imong edad is bata-bata pa, walay problema kay bata pa man ka. Unya sa katong successful na nga naka-register, tuon jud mo tarong kay kompetensya baya karon nga exam. So kinahanglan ka og more practice effort sa pag og Korean language. Nya katong wala maka-exam ay dapat palabi ka go kay daghan pa mang next time. Kung isipon lang nimo nga dili gud para imuha karon nga time kay para pod sa uban ba, kay wata kay bo ang plano sa Ginoo kung pa-examon ka nya dili pod ka kapasar, di ba? Nga na ba mga sequences nga mahitabo sa atua. So always thank God gapon sa mga nahitabo para nimo, dili kay mag-uo ka. Saka dapat di man ka dapat mag-uo kay kanang wa pa man kay bayad, wa pa man ka nakabayad sa exam. First steps pa na nimo na. So mao to guys, na timing la ba og Valentine's Day. Ang uban kay nag-uo kay kana laging maka-exam, o di maka-exam, ang uban pud kay kanang gikolbaan na kay siyempre duo naman ang pod ang ilang exam kintahay. Basta padayon lang jud sa imong kuan. Ay kadlok kay ug para sa imuha jud, para imuha jud ang South Korea. Unang steps pa naman na sa pag-apply. So naara ko karon sa among company late wa ko ka gama og vlog kay busy man. Padong rami mo out og trabaho mo nang kuan ako. Ga vlog na ko ba. So good luck yung tanan guys, and happy Valentine's Day sa inyong tanan. Sa mga way uyab diha, lamok ko na lang jud mo gumuwat sa inyong uyab diha or imong forever. So bye guys.